ki nong yalam jong seng HANM ha ga jinglek pan scam ye ki nong kit kam ki bathmai jong ga seng ka ba hapdeng chakap circle ha Gentle Hills ki long ba ga jingja ka ba sha leben ki khasi panar ha ki ni khendiat singi ha kachar kre ki jingso si jong jela bro ka wei namar kam de shu ka sin ka barang thamai henry ke de ka bla jujana ka por sa ka por bat ka bla juan ra ye ka jingchong ir jong pa ba ki baran ha ki shnong khapon Selamat kapal, selamat kapal, selamat kapal. Ibu ide beli mulai, yo piu kre, yo piu cai piu kia, piu kre cetak di kita kari wajai guru. Akam juga yo bai pi ya ko habo kari kecong, ring cakap, yo bai pi ya kari wajai guru yo orang kawi. Saudong liwat jingstak pertai jingshai kari ngimtim. Kata kalong balana manga, kajing start juga kajen poin te po flur po sa iblen. Dalam kami ki bermuslim, dalam ki kestom, dalam ki berteu, gamdor jimbat itu kajing start juga. Nastak marway, erai kajen beliau, kelanjut, kelapa. Kajak beliau kelasma, kelajak dulu sakit di gustur, Henry Chol Costa. Ya piru ngomong ada kisah kan lo bro. Hinde matuklet no Krishna ujung. Kapren chata. Kare Krishna ngomong khal ko ni. Kare Krishna ngomong penhe pasal ni. Kare Krishna ngomong sokat ni. Hinde matuklet ni Krishna. Bat hinde matuklet ye kari. Namar bola, nilom bola sing bola, inglet no, iya kita inglet, balai lagi ke HM hanya pemetrian jadi, kajini juga HM hanya pemetrian jadi kalau namar ba kumbau umne, bapa jalan berkaya layo lejong ke jalan, how 1972, Henry HM angkat. Kat sebab hai tidak. Dan hak legis benar sudah ki BSF kelek rumah kila bentuk kaya jom di perpusnan di India kota terkola. Dan sembrai ki harga di kaya po kandui kilawan ban pun berpenting di mana jom peroh posna. Dan menen kali ini apa yang kau kacaril distrik. Dikasih benar ini kisah tombor. Kidengkuai, kimarap, jom kasih benar joni kira siapa imsola bangsa. Pakum kejak kerel, kum kasih benar. Kibadai kitrai belum jom mereka beri juga. Bisa tombor kat semupai. Kumba kalong hana lelek bulu juga bisa tombor ongai tan ya porlar juga. Muktapur kapur kedua guys. Ongai tan di dalam kanduri bisa tombor kapur asam. Ongai tan itu kesinta juga bisa tombor hak capai.